bude Hawk. Da postoje 70 misija. A zapravo ja sam, ajde da kažem, ja sam uradio 3. Keep Me on Liberty, Luigi's Girls i ono, ne pričaj. Znači, kao i druga epizoda, a možda će da izađe čak i 5. danas. Četvrta i 5. Na 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 na. Okej. Try Misty for me. Vozi Misty do mene. U bukvalnom prevodu za mene. Oh, nice. Imamo ni auto. Aha. Go pick up Misty. Ciao. Hop. Hello. Ne. Misty. Jo, policija. Ja ne znam ni kako izgledaju policajci. L shift. Hello, Missy. Ajde, prođeš li danas? Ok, evo ga. Evo je. Our Misty. No, Misty server. Misty gospodin. Zato baš danas gledam Dragon Ball GT. Gledam sam ono zmaj sa 2 zvezde. Kad su se Goku i Ben borili protiv Heiza i kad su se borili protiv onog Rage-a. To je zmaja sa 5 zvezdica. Ben je za malo umrla. Okej. Pravo sam kažem spoiler alert. Ako nešto jer čekam u nedjelju, to je nova epizoda Zmajeve kugle, super. Znači, Freeze iz 6. univerzuma je dobar. I ne želi nikog da ubije. Op. Jo, sjećam se gdje na misiji u San Andreasu. 100 puta sam morao da je radim. Sorry.
gospodine. Ne bre. Okej. Samo da znate, Hawkeye Gamer ima više ljudi. A mogu i ovako. Okej, ajde. Bye, Misty. Ajde, pogledat ćemo. Tu. Gospodine. Okej, mislim da bi to bilo to za ovu mešiju. U sljedećoj epizodi moram da nađem neki drugi auto. Jo, kako sam vidio, neko će da me pozove. Dobro. I čao.